Kajing sungu, kajing ero karena bat keburom. Ai tang so ublay ubadai unong thau unong ri unong samar yangi iway pe iway teha kane kapor ngakwa berman ra ubay day markaktin kajong ublay hato barok kiniam ne kijadniam kilong kaju Ide kilinti manpoy sa ublay. kata kamut kiniam Kristen kiniam Muslim kiniam Hindu ki Buddhis kiniam kasi bat kumta terter baleng ngakwa berman ra hang ne sepang kata kapang nama yola se don ki bangej ba kano kaniam kadai kalenti manpoy sa ublay yola se wat ki kun Kristen kinong Bud jong Jesus Kristu kitang perkhat nengej kumta ngam tip ki we ki jadniam ki ngej kumno nrei kum ki kun Kristen ki badai nakaniam Kristen nyemla ban suong babaro kiniam kilong kaju namar ka Bible ka ketin kajong ublay kam ong kumta pej na ka gospel jong Yohanes utrai Jisu jubab yo Thomas kumne Yohanes kharsaw nriu ujistu la jubab hau ngalong kalenti kajing sisa bat kajing em om don ban poi sokupa lait danga ngalong kalenti kajing sisa bat kajing em om don ban poi sokupa lait danga kamut lait tang dau Jesus Christ nimla ban poi sokupa bade ublay jungi tehang ne ngisutu om baro kiniam kin poi sokupa ublay lamda kipdiang ya Jesus Christ ukun ju ublay kum unong penim kim omla ban poi sokupa ublay henrei de tang kiba pediang ya Jesus Christ kila ban poi so ublay ukpa bat kita kidai ki Kristen kabamut kidi kinong Bud jong Jesus Christ nakaniam Kristen pecusu naka gospel jong Markus kinong kabakat nriu nakot kasan bakat nriu loong haki kilej setelah kapertei batu yalap ika kubor babha haki jaj benriu baro jar ubangej bat bayo baptisma unlaj im jar ubangej on penrem ti jar ubapdiang bat bangej bat bayo baptisma haka kerteng jongka Trinity unyo kata kajing im bom jukut utrai kenrat uji sukris swaba unkiu sebeneng labata yala kisenran manyalap ika kubor babha haki jaj benriu baro bat pan baptis yaki haka kerteng jong kupa ukun bat umen sim bakut jaru bayo baptisma unlaj im nrei kibom pediang wan penram tina ka gospel ngila sotu ba tang kito ki bapediang ke uji sukris ki bayo baptisma haka kerteng jong ka Trinity bakut kila manpoi sokupa ublay tehang ne ni sotu mabaro kiniam kimlong kaju nredei tang kaniam Kristen kiba pediang yu Jesus Christ kinpoi so ublay kupa tengaru masukwa berpensai sapi tang kini kentin kiba kendiat na kaktin kajong ublay markaderu kajing sedang kajonga bar sedang kesan lem banduai lem na kebantajonga bangandang yolat susu banwanra sapi ya kaktin kajong ublay kublay sajarmu ipi WPIW kaburom kena kupa barau kun barau mensum bakut kumalong hakabam nengkong kemjuk mentah bar baru bo junum amin en yo ya Jesus Christ junum la junum amin.